Kahinyo Tribute Council HYC West Khasi Hills District hakakat artre unailar araja arpusan hapo gajing alam President uba lumlang Kars Imli but Vice President uba Jeremiah Dekhar kila leje kendo yo Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District uba Garrett LS and Dykes hadin bagi samla puli ki bakwa ban puli DIET Nongston kila penpau gajing so diaw namar gajing duna kisi Kumba kalong menta ka DIET Nongston ka don tang san posi hindrai ki ba apply ki kot palat hajar ngut kumta ka HYC kala kerpat yo Deputy Commissioner ban shimkhia ban tuklar lam nakabenta ban penbet ya karukom penbun seat ha DIET Nongston Hadu menta tang mar prangut na kawai ka block legit na West Khasi Hills, East and West Khasi Hills, but South West Khasi Hills District. Henry, wadla ka West Khasi Hills District ki don tang santali ki CNRD block, kata ka Nongston, Mountain Road, Rambrai, Rimuliang, but Shalang, Henry ka jingpen bet seat kadang ne kumjo menta lalai senam. Nakaliang Deputy Commissioner ula kular ban shimkhia bat banyak keran ni kani kakam haga District Level Education Committee bat ban pa jing ai jing mot syaki bor badai pet kat kum ke jing kerpat jong kaseng. Hadin ke jing ujing lam jong isamla puli kiba hangte hadayat nomor hadayat nosan ki hadu menta ki nang sim sanfot ligisit. Den nakaliang jong i ya kani ke jing ujing samla ngile kentu ye sardisi bangi ke kerpat ye ka baning kong galong kumba julong hi Habarok sikata kaba katai kadayat nomor baka ni don lightly ki district ka West Khasi Hills District ka Eastern West Khasi Hills District but ka South West Khasi Hills District nakiri ki lightly ki district ki bangi don kumut ba nakita samla jetang sanpungut nakita di kumbolong ini ki senam beladap lagi hajar tam ki ba apply hendai ki bayok longtang santhum diligisir tenak len dumi guan ban tempat ya disi ba lakum dulu bagian perkat thomai ya kumlu ban penrung gi samlah ketika skul hangte ban pelu tu pentubit namta ban long kum kinong hikai kajing kwa jungi kum kanuksa baros kata ki divide be jo sampho dakin rutli ki blok hapo jungi light lagi district dai kum bolong menta West Khasi Hills ka khamyar haga ju ko ru ngim dakran dai pangkata rai hapo jung West Khasi Hills District ngila don sant lagi blok kabang idang syuyo license lagi blok ke bertemai. Hari larangi pet hagi blok suwais ke baki select. Kemudian haduk menta ngimpat yo ya ka rimuliang blok. Ngimpat yo ya ki kandidat ke select na ka Rambrai blok. Ngimpat yo ya ki select sian kandidat ke ba na ka Shalang blok. Tika jingkwa ke jungi long bang ngikwa bak borok ki blok ni don betalang tika ni gede jing kerpar ke jungi UDC bawa saya perkhan nam tagane te nakaliang jungi ngila kerpar UDC lagam nu un sekolah mi bor bahaneng kabangi ngikwa balagam nu ketika sit santung sit deban upgrade syaka sispa sit ya ketika dayat ke badan hanong stain kenang ba kanong ke jing mentoi nam ta isam lapule ke jungi oi ngile keren lagi senam ke baladap ngikwa hi ke jingkwa ke jungi ke long baka dayat kade kamdai bandon ta hanon stoin nam ta light ligi district ndai kade bandon ka we South West kade bandon ka we syaka Eastern West kenang baka long ke jengker khu nam ta samla ki bakwa ban lejeh training nam ta banlong ban pentuit bagi long kinong hikai tike jengkwa ke jongi kalong ba ki kermen skam banang ni syakmat ni thu ya barok ki blok ti perdan hapo jong hilai ni district berkum juru ban extend ya sit kenang ba kan long ke jeng metoi ki samla pule ki bakwa bantu pentuit kuni Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoi ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya